Kat badang yat kipor, kejing terang jong kipai rungai ban senyang sya kejing te ya kayeng maneba kejelan yam jawai kanangjur. Kipai rungai kila persyang ban wat shibon kilat kilenti, kat kum kejing la kejongki ban penmi ya senyang hakirukam bapher kenang ba kejing temu jong kejelan yam jawai kan long kebasai so bat kebajab. Hakane ka poru ka seng samla jong ka yamus yang kimus niang CMC Cathedral Parish Jawai kala persyang kane ka wei kalat da ka penlong ya ka food fest hakane ka sengi sajain ka shipautorek jong ne bana jemang arja apusan hang ne hayeng school jong ka Saint Mary Magdalene Girls Higher Secondary School Jawai na do ka por khatwei beje men step ka thong jong ka seng samla hakane ka food fest ru ka long ban penmi ya senyang na ka benta ka jingte ya ka yeng maneba bat ha ka jo ka poru ban penmi ya senyang na ka benta ka jing don kam jong ka seng hakipor ki bandang wan Hashwaban sedang ya kene ka food fest la penlong ya ka jingelang ka bekerpang ha ka jing don lang uleng dok saat ka Jawai Diocese Most Reverend Ferdinand Dakar i parish priest ka Jawai Parish i Father Hilarius Lamare ima Andrew Shulai kumi kongsan ima Dio Gracious Paswet kumi sembot kongsan kilong kemi kilong kapa ki basenran ya kini ki samla bat kiwe kinong syakot sengobha Kini baro ki badon ha kene ka por kila ai ka jingero shibon ya kene ka seng ha ki jingkren ki jongki pat kila sengau kia shibon ha ka bayadei bar ka jing temu jong kene ka seng na ka benta ka balang lala ban i ba kene ka sengi ka long ka bayai renti baro shi sengi ha do ka pon menmet ha ka bala penitenat shushu da ki jingele kai tamasa bapher kum ki jing ruai ki jing tem ki jing shat ki jing pen isap bapher Hakapor janmet hakajing khang parda ya kene ka food fest lawan shimenta shibon ngot kinong sya khot sngobha rangkat ima trebor lang ar suchen kum ikongsan ima Nathan Ribok mi biam kum isembot kongsan pada peteng syakmat ya kiwe ki benta ki badang sa jong kene ka sengi ki kum ki samla bagakam jinglek bhai jingki badan hakman itrwa hame kenran na benta kene gitu bhai jingki beli shibun mela pelum pelang ini lagi jengkoi jengkia bagan dekat mesin separa banyarab makiliang banyatei makiliang siajar ngo mela penpoi suk ya cipke cungi ba Andrew ba ya kiwai pat nya bahaya jing thapti wadiyo ini cem hakam keni gopor wadiyo le ya ka meriang kawa cik kawa kubha kapet yang ini lembah kejimut ubah yang ini kamu ngi ublan zu enau i lahai wan import kejim pedang buram kawan kong do ya juga song i ma Andrew Tulai wad hipori wa tembian hipori he kejim pon kami yang ti Lahir potentially Iong bakalaway kari samlang kasyong habi Ray maliki kun samlang isu ya syok likti Ayungin le abangin sandur kasyong hanga habi Malay kolong paten jangi kala syukur cula Niyak kusum ikan suku syakmat dan jena Yang kau iuji kuwan ini gesting yo pendem ini ke program yang sing kenru bagi to waktu food fest dan kong nong sabi tempau jing nyawo kru kerpang ya ki sing kenru yang ke CMC yang musyang kimusni yang i QM ke jing temu ke kerpang tam QM ke jing kle ya ke dalang ke jing kle ya ke katedral hewa peni ya ke fon kamerti di bon ki to kena wadang pure kiwa kere LM hiki katukan ni Andrei jing perkat yongki ke jing snyokia yongki wa yika balang wa depan man kini ke food fest
Te negeri nga kam advisor le namkwa penjerong kulam pediang siapa perlu mo ya waro ki wahe yongi nadu chief guest bishop Paris Pris yongi MK naki manpa yongi po Paris yongi dan te ki wada cha akut siapa waro pediang siapa IP jagini ga program yongi kajing M ga yong pi kam kirang ba kam ginong mi kman naki len yu per go per man gaci benta kam wa men semi pen celuri ya gikon kenru yong gabalang leni gikon kenru hagi imlang kesalang waptip ki ulaya kete Pito ka pansiat yang ah, tiga pansiat, wadai pansiat ki bro kama kaburam job, pito ang kadro taden pansiat ki kama job tu kuat kita tong. Tong yo yi pinga dap rezekmen, tu apa rezekmen yang ah, ikutah berok kami. Antara ibaro ahli yo kete, api kadro tu rezekmen ni sejeng stiman, ikadeng stiman yo Nei kesih ke balang rakyat dan buram kami, bro proba. Upada Damien trong Kamalokai Payo ki bro panjang langkut ki cat bam kejut kut ki udah ki bulan kam ziarab yang iti lu yode kam lung do alam tayo ki hade jekre emergency wa di kendo ro to igin thang ni chen rang le hab man gi go kre da wan khut ke sarkar ki yo wilai le ki chjen ki human ready kan ni jingkan at kuwa jor bahasa ta government dang thu ko gilat ki yo khut ko ro human ready ulai to pentingnya bi haji sekiat hi kata ka jingi kan at we wa government le da yi go kam igi ex-servicemen le Yigi ukut hai wani por jas ket pening tma. Larilang wa dan lang ini iku blay yo woro sebut bangsan di diklan khot yang ipi sister dan lang ini yang manfa woro dan lang ini po stage WP iman bay yang lang ini wenis ket man ngaski kamu khot ya kata ubi gaski ka International Mothers Day iku blay kerupang iki iman bay la ya kata gasni ne go man kata gasni kam ipi kon kontrol Lut kiwada man gitre kwa pelai ya kani ka food fest ni ka Disney ni. Siapa komen no em bentalang opi ni ka program yang pi awat tiba. Uyo aku tu seni wan khut ki nong kitkan presiden sekretari yang CMC wan cana. Yo ya ka sincerity yang ki kwa ni. Ukamon em benta hai jinta wow em jing rap meleng yang ki hai jing pendep jing cina yang kali ka katedral yo ga ka di kejuk ukat ni ha ka perthai ukat ni hai jing man control attention dan jing fokus tu ki ini wa yo ni pon yo menang kata yo instan kami proses pada organize dari kontrol yang CFC yang punya kimsnya dewa yang terus tanam yang akan diperfokus.
di kelebor ni mah. Kata pun kelak lagi nombor. Ukur idaka aku ni gebos. Halo perlok. Halo. Halo. Naik kelak. Apa kelak mah? Sini ni dah ni. Sini dah ni. Ini dah ni. Ya check nombor ya. Oh, dia. Orang apa itu? Number kende ba? Number wakam yang gani ke first round yang express lagi berata number kende. Yo number kende. Em langgi ini yo guest of honor yang ini te klaim na paslam usdangi chisendon ya gani ke program yang ini. Hani por chisendon kodi yo ikum ka bai ka yeng ka sem na ka banta ka buram ka bakrau ka chome yelum dang hang ne na ka banta ki kam jam ki bangi dai ban le na ka banta ka bah ka miet jang ka balang ka kum churu jang ka sen trai second ra to nang the shu jing ka khu jing ka do chome halor ka ne ka program ka bangi penlong ta ka ski thai jing bon kam de kalau wan cha ka ni ka program yang i sang bah jing thap ti se Ijing thap tile na kabanta iga sa honor ang i tembian hia na klop hiwan chakani ka program jan med yong i kuble chibun sa sisem pnyang sa bhai phi chakani ka program yong i pnyang sa bhale ye isembot kongsan yong i ima nathan ribok biam ima kamong de bon sen ya rab ye tengkok kam Wat hepor, lada kamu pi host nem arja alkoar, umanatan ribok biam deman le kamu chief guest, opening ya kanika food fest yang i host nem arja alkoar. Depian sobha gani ke kam yo UM bentalang ke jing cekri ha kam balang kam koin kristan. Woges nyau yo ong ges nyau ngok ke so brom bahai ke balang katolik kam tam. Udah pediam tor ke sin nengkong pediam kami di program deman ke ubun sin ni lalu ke sas yang Paris jumlah sin hatai po amarem em ke chat pascal de layo tor ke sin nengkong UM bentalang ke balang katolik. Henry nelen tor ke sin ke nengkong yo ong apok ni ke diocese juai kisna mudap di yo wife ki draw yang gani ki kena kenru yang ke JCYM lembak kelat ke por de menta kau chief guest yo senyang kat bu ye bor wala atau ko por yo kuntu ene yo emesin ya ki pra kenru he kam cekri hake ki man bay man pa ki kon kenru kelot waro umani walai bait lai renti ya kini ke dangsa nai step dak siau ong ki walai bait lai renti bha ke program kat wandap ada ke jing siau komen kat wandap ada ke jing siau ngo yu blai materi bor suciang woman nu chief guest yang i kate ke nga ke sin nengkong to ni thap ti jisen ni benta jing bon ke mesim yang o ta kam jule ai ke blai uma chief guest au guest of honor Nathan bong biam ke blai jibon ma ke jingwan yang king ni si wa jingwan yang pi man ke por ko wa job dengan benta kuliah food fest yang ini. Kanjule keblai ki kamong wa kanito kamto kesin kuningkong ngawan no haini deman go kesin guar lingba kejingkut yang ukong debor house nem arjar arwar keblai cibon kong kejingem yang pile man go kejiyo mesin ni ba pito wanya ningkong ngai ni henry howan war le MIP to keblai cibon Nathan ribok biam kublai chibon ma ye jings bun min sin yong pi wo lang bi chirup ki kon kenro klot e kublai yele ye ki advisor yong i ben arngut ne do uma Francis waka bai he tiyo dekha kublai chibon ni jing lang yong pi jing min sin yong pi ye ki kena kenro man pile kam kibai upa nagamenta yong i ki kena kenro kublai chibon ni pi advisor e kublai le yiki chairman